Lakar penderitaan bahasa nili dul. Darman roja kelungan na. Tapi tak sesuai ben kabedeen na. Cek bi pangeran karo bili ongak sakoni. Lah kateng akareng bini. Di budi na lapah cer-ceran notang ngari. Lah ba, mau pasenta rek. Balik tak ketongan. Ông hua nih Jong. Abiyong kon ba. Iya man, engkau siap apa ento? Deki malam kau entar kamar Jepar. Cuma, semisal deki mat Jepar tak gelem nerima karem bakri ya. Ya seporan nah. Iya Din, sekelan kong ya. Iya man, Tinang kok ki mulia Din. iya man. Wah, orang apa? Beres kaki Jong. Beres bah. Duh dah. Kaki sandi tangguhan utang pula kini kelupai. Inja tak lupa bah. Imun tak lupa di mata tanggung jauh Jong. Cengkok keng kita andi saya berjerah kina bah. Cek bah karo angka seru man. Saya tak bahasa nih, lirik tanggung jawab kaki sebagai orang sandi tanggungan. Jadi ada macaran nah, bila depak ke sama aja nah, pesi aja kau tuh beda. Aja nyaman orang laki, saya ngerti tanggung jawab. Bah karo keng seru. Lama ras belajar Jong. Sepora na bah. Engkau mun setia keng tandi. Napa keng la andi, kupas nangkin paksa ya. Patoto dusman kayak laki man. Eta kiotang bah karo seru. Terus engkau kudu dak remat. Ya kau tuh majar orang tangga man. Nyeti na cara tanara, tak orang le era peke. Sambiare beni urusan kakek. Kok man kok kakek man. Coba terus. Mat tinggal ikan bintai tolong bingko Jong. Kurang mun ko nagitibi, di kaki karo semua aja Terus kapan ngibu mat tinggal pas dek remah bah? Berapa Kak Man? Enja tadi apa le? Mulai berdebat lebat le. Tak usah tampil sebagai pahlawan kesiangan robong embong. Berapa sangkun Kak Man? Apa lang kok bisa bentur wah? Darman di otang kang kole. Berapa ba? Ini nyatanya kakeng. Pulangin sekupa badan nih. Nak bala cak berapa ba? 1 juta. Lah le, tak usah le. Ya ba? Kayak ngay ya man. Mun kalau kita tahu tangga cek jembar aja huli. Neng nagin na boy. May ba? Sekelangkong gila. Iya Kak Man. Bayam bu Roma. Mayula, seporang tak nemu apa-apa. Iya Kak Man.
Oh iya le, engkau sakelangkong ya, engkau keperwatangan kakak. Bini kaki sih keperotangan kaman. Tapi yang kok sih keperotangan kakak. Maksudnya le, Pola lah lupa. Lambat kok pernah ikut bahasa Nelly. Gara-gara ibu guru fashion lah. Ambu Chong. Beda apa, Pak? Nak kanang ijo bese tang tukutin. berapa saya kecok pesen bah? Dua lo, Chong. Dari, Dino tahu saat abang. Mata bagi kita bumi ya gimana? Ini serdun, takut nak kena keng lapar. Engkau pola lah tahu, dek merasa tabu laparnya. Lambe, engkau bentang bini kerongin umaing dun. Awak tengah katuku tak beri, ngara pola nabe orang tak andi. Itu pun bahasa nili ruah. Engkau benihnya pun berakhir nak orang ngecok dun. Dengan alasan apapun, orang ngecok ria kelero. Baik secara hukum agama ataupun hukum negara. Cuma marbi kaki pikir. Orang sing ngicok keng pola na lapar, tak kira ngalak lebih dari kebutuhan nakakan. Lain benoreng rakus. Menoreng rakus kadung ngicok, nilai ya jutaan, bahkan miliaran. Oh, jadi mana maling telung itu miliaran man? Banyak dun. Pemimpin-pemimpin korup ruang. Menjual lain din. Arwahnya man korupsi. Apa gitu nah? Ternyata dia serba kebetulan ya. Engkau bahkan taruh masa, si engkau pernah bentuk kaki lambun. Oh iya kak. Sepora tanya. Beda apa songkun? Ini kau dina kakek obo yang nggak setia. Ya biasa lah. Odik dia beli deder. Mun lambe engkau padang ceja. Setia sabalik ke. Siteti sebab anjora tangkau di Andria. Marken engkau atengka benereng bini lain. Bener can rengkona. Bahwa kesetiaan reng bini ria yuji ketika laki na tandi apa. Sementara kesetiaan reng laki yuji ketika andi sakapin. Ebok tojia. Tang bini narema ben sabar abar ngingkok ketika tandi apa. Tapi sedeng kau dian lah nyaman. Ekonomi lah lancar. Engkau pas tengka. Seketika kabur kata di dalam tangodi bi pengirani cabu. Apa saya kan di engkau ancor tadi karena. Ketika kau dian repah kebaik kaca. Bahwa reng bini seungku-ungku ni serben ungku-ungku abek teka laki na. Tak kening sia-sia. Edom kau pintin. Iya bang. Udah apa din? Anu par. Sepora na mo iya tak baca. Si pertama, engkau niat silaturahmi. Kedua, engkau niat ngecok. Ketiga, engkau niat ngecok. Keempat, engkau niat ngecok. Kelima, engkau niat ngecok. Enam, engkau niat ngecok. Tujuh, engkau niat ngecok. 8, engkau niat ngecok. 9, engkau niat ngecok. 10, engkau niat ngecok. 11, engkau niat ngecok. 12, engkau niat ngecok. 13, engkau niat ngecok. 14, engkau niat ngecok. 15, engkau niat ngecok. 16, engkau niat ngecok. 17, engkau niat ngecok. 18, engkau niat ngecok. 19, engkau niat ngecok. 20, engkau niat ngecok. 21, engkau niat ngecok. 22, engkau niat ngecok. 23, engkau niat ngecok. 24, engkau niat ngecok. 25, engkau niat ngecok. 26, engkau niat ngecok. 27, engkau niat ngecok. 28, engkau niat ngecok. 29, engkau niat ngecok. 30, engkau niat ngecok. 31, engkau niat ngecok
Seterusnya, engkau minta tolong Darman untuk arep ke kakek. Darman rekia karep abelia pole ke Fatma par. Tetimun kira beda peluang. Mai pas acum nak kena sekedua dia. Bun peluang untuk abeli. Kau tak bisa beri jawab, Fen. Engkau benikin kecak ke huli narek Darman. Cek abe pada reng laki. Sakap binar ya berdecaran na. Mula tak ding didak sebini apa boleh. Kau tu nak amit na kena ke bini setua. Beni pasir siren nok bungin ngak jia. Ben paca usaha kale. Cek pasal tingkaro apa ampaan. Imur lekir ya pak hormata ben ko pengoreng. Tetimun tengka si tak pato di ngak jia eka laku apa ampaan. Pas koro tetirasan. Bener par. Ya siapa orang na. Ida lima salaria. Engkau tak memihak kesalahan situ nga. Keng mun esel akalero na. Padang beda Darman. Cuma engkau datang denak beni untuk jia. Engkau denak keng ngadek panemu. Mak pelasa kedua ki pasti ajudu. Semisal leki beda peluang untuk abeli, kaki bisa ajamin. Cek Darman dia bakal denger bener. Salah ben lopa. Ajalah pada manusia par. Di namai pelak kedada. Demi kecemper nak kanak si kedua. Arapa mayung. Pebecek bu melek Fatma ben mantan lagi nah. Mun kok macan Fatma le. Pala Fatma tak ende. Apa sih ibu becek? Cok singang kuyu beningko. Ben boleh. Apa sih yar berdua orang kakek si pernah tingkah. Kak, sekapina manusia pernah salah. Beri kesalahan gele, manusia bisa metek pelajaran. Coba beri kesempatan. Mak pola lek Darman aubu. Dari mabar. Iya din. Engkau siapa becek ke hubungan anak-anak si kedua. Cuma sebelum engkau atari ke Fatma. Lakar bener ocan Darman. Bahwa kakek orang yang dibasa. Ben luas alam. Sekalang kong ya par. Kakek lan narembar bako orang si tak tu paraturi ya. Beli engkau sekalang kong din. Kakek muka tang pikiran. Bahwa orang sedang bener-bener sekalipun. Aku tak kira lopot dari kesalahan. Akhirnya kok narik kesimpulan. Oh dia tak ning narik kesalahan orang. Sebab juga manusia. Pasti andi masa depan. Ben segus-bagus manusia. Pasti andi masa kelam. Enom gawin maidin. Iya par. Seporan nang koi kak, kok tak sengaja kak. Udah kalau kakak prek. Di mana saya sakit kak? Cara ya tak ada selok karya.
Dia dengar le. Bah, para amat tinggal aja le. Labu, Kak. Wis tina kau sentalong na. Kakek mangkat tuh le. Ongkuan ya, Kak. Iya le. Dari mah kaki mat. Dari si Dharma. Ganggu ya. Kan kaki labu. Marbin kau tolong ah. Tak butuh. Engkau keng bu malabu, malay parang ko bi Fatma. Tapi kaki dateng nga pahlawan kesiangan. Mat. Ketika kaki sekali ngerking acting mat. Demi narik simpatin Fatma. Moni harap pak. Gendeng kaki mat. Beda apa, Kak? Puk. Engkau me sorodan nak. Enggak ada apa-apa le. Engkau keng ku beter. Pulan kaki nih bini dan enggak tibi ro mana. Dora le, kok tanya. Kaki terus ada iya ya. Maksudnya, Puk? Anu le. Engkau benem ya. Niat babecah hubungan kaki pun le Darman. Darman kira.